Ngandita ba tahonoge dededa. Ia falu kami vai bade de zoaya ya ita Yesu Keriso. Ba fa oma silo walangi ama. Ba fa abe sagehe hania ni amoni. Be eke ma ba ahono de baba mondong tarumalima. Ba be ege molakhe migenoniu sama ema ia khema. Iri tola ifa ema khema darumalima. Site faudu bazoma silo walangi ia khema. Iadu. Amaina ni omasi bakzo ayas temali berewo da bangalu sibua bangalu hari Kamis ya ia des tefaudu basio mbos 5 2024 tihale ia sinomuhonu da baperiko gereja ONKP mas secara umum ia sino mutatu ke BPGI tihale more bazura duria semusoded ni surah Luka faza adobla efa ngawua si efa bla efa irugi zilima bla tel Luka faza adobla efa ngawua si efa bla efa irugi zilima bla telu dau baso ke dadaro malilo walangian de batahono gesibai de deda baba monondongo ya iya imane badai da eni wa egu khemi mesodo khemina Wale tolale iter fefuji so bazura gurisa ande kemoze. Babazura zama babazura zinune bakegu ande. Amena ibukai dedera faboto ba dedera so bazura. Ba imane kera simana bazura sanaga famakau keriso. Basino mau somore bangazimate nano irugi telu ngaluo bani ombakae bamalalini era ba fange fahore ba deinia bani hafef misa ni bertaige ba Yerusalem ya miji so bamber badae bau fatenge kemini fabuna magu ande baya ami basahono bambanua irege note abela ami fabela anda moroi sial. Bayo he ira bairo irugitana bambetania anda bai fazawa dengan nia ifahubu ira. Babare bamahal nia ya ira baheta iya kora. Balafuli ira ba Yerusalem omuso dedera. Balete pula bagusali so ira manunolo walangi irugi da. Ama ina ni omasi ba kezuaya yaita Yesu Keriso. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Tasuno tapulake milo walangi bangalu makan yaya menotulai tolo ba iroroge ita bazite faudu ngalu migu makan ya ia de luo wanerete van hai Yesu Keriso. De migu kheda bangalu makan. Fanai Yesu Keriso ama ina ya ia da luo sebua ya ke dabanya Keriso. Antara lain Bapak Ibu ya ia da perayaan Natal, perayaan Jumat Agung, Paskah dan kenaikan Yesus malamannya fanai Yesus no sambua. Ya ia da haleo sebua maya ia zida Bapak Ibu luo sebuah keda ya itaniha Keriso dadania ngalu make ande ya ia da inute wanerete wana hai zo aya ya ita Yesu Keriso mana hai ia lumale bazorugo bawange hau genahia nahia zamati nahia silaf abdede ande irege bada edania dumadau bagambele nama bazorugo balahemi sebuaan. Anda maina no masih bakezu ayam data aro ededet. Bete bule ita bake Keriso amaina. Sila te bule bake Keriso bale zaya gel. Le ai ku gel amaina.
Le zaya gele babolo ya iya. Hadia mer menoke nia itop ama bazorugo. Fefu kuaso bagulidano bahe bazorugo. Sitefau dugai ama ina badaro malilo balangi ande. Baziro masuk ke da bapak ibu bau halus sambua gamara hutania. Matei huhuo are ya ia da le zile itere jiso bazura. Fefu hadia ia zino ifakoi lo balangi le zile itere. Fefu zino ifakoi lo balangi ama ina lezil alua. Daba ifuli ibotohi pada dan ifahanya Yesu ande banguma. Le izile itere ziso bazuraan. Iwa pada amaina he bazura goroisa ande kemoze. E bazura zama ele bahege bazura zinun lezilo itere sino iwa bazura. Dari hanagi ibutohi pada de ndani fahanya Yesu melono. Da danya meiwa amaina bazura duria semuso dede ande. Ni surah Matai o faza fele ene ngawas dolasar. Haywa bada amaina. Iwa bada iwa tarai dae ba iberetai ge Yesu ibokai khera ni fahania wale tola leme ia ba Yerusalema ave walau aya ia dania wa makau ya ia satwa ande ere sebua basangila amakoita ave labunu dania ia ave wate susugi dan ya ia na irugi telu ngalu. Dal amaina. Noto hena ifa ema kerani fahania da daji dan ya iwa ezi bapak ibu ni wania ande. Ba matai ofaza felevitu ngawas dolar rua. Haywa bada bapak ibu ba me orudu ira bagalilaya ba imane kera Yesu tebe edania nononiha badanga nia. Anda ama ina ni omasi ubah kesoaya. Fefu zino iwa Yesu ande kerani fahania bapak ibu. Lezile itur. Menoni fakau nama bawa orinia. Menoni fakoi nama bawa orinia lezile itur. Bahiza bapak ibu Yesu Keriso itage baitaha wa makau faafehe iregemate badularif. Adiada babo salahindi ya ita ande bahuku hore. Da baitage baafehe itage ba marase iregila kurifa iya. Bere baba nage ya ita ande ma babo salahini yaita ande bahuku hor. Amaina no maseu bakezoaya da dana itere ni fotoi fa amate ba fe mauso babolo hi fa auri si boho si fa fanetena bapak ibu. Ma babo game fa auri si boho ande babo game fa auri silo aitu ande dania. Dadanya mana hai ia maya bazorugo babangi hau kena hia zamati amaina. Pada dania mana hai ia bawang hau nah yau banah yagu ya ita sino samati henia. Dadania amaina ite malida tu ho ande iwa pada fanah Yesu bazorugo tobali fa omuso dedeta. Fanaha Yesu bazorugo tobali fa omuso dededa sara ibe ebabo tobadede bawa makau sinonita genia.
si dua fanaha Yesu bazorugo tobali fa omuso da dua i ombaka malalini era ba fa abele si boho si tel fanaha Yesu bazorugo tobali fa omuso da telu ifa ema homu ba fa omuso dud amaina no masih bakezo aya yaita Yesu Kristo bahwa satu si Sarah ande amaina imane pada sebagai garis besar nia nifa emania natabaso ba ayati mangabwasi fala 5 irug ngawasi fala ne bapak ibu pada ibe apu tu badede bawa makau ni tage nia amaina no masih bakezo aya pada no tohena ibo tohi badeden dani fahania Yesu ena aboto badedera dino iwa bazura ande amaina da dani niwania bahalewa zinenge faza felet vitu ngawasitelu amaina ibo kai khera i oroma khera waleto lalete fakau Kristo bamoso moroi bangazimate aba pada Kristo Yesu anda niombaka egu kemi iwa amaina bada aboto badededa wanoto hena ifaduna duna Yesu ande kerani fahania ada di faduna Yesu amaina wasodania wa makau ni tagunia irege alua baba murefa ya ia badala refa bapai noto hena ifa ema bai faduna kerani fahania anda maina no maseba keso aya Yesu no itaga wa makau bapai ya Yesu Kristo no itaga wa makau no itaga wa afek no itaga wa amarase fanaha fa afek bapak ibu fa afek berhor ni hagulidan irege itaga mana da Yesu Kristo ia simane Kristo anda ita amaina data taga gai wa makau zi falukaya ita hadia wa makau zi falukaya ita salwa eroma ke bapai alua mana bolohi faurida alua bolohi faurida siotarai bongambate siotarai noda siotarai ni sifat khada amaina bahadia kuite de bada menutarong daromali lo balangi ane beso abu babolo somasi Yesu ande nalau fakite de ita abudaniha amaina nala babega ke dazilatule batane bunia tataga mana batataham meno ofana itaga Yesu amaina banalite bulaga ita bolo semasi lowalangi da danya zifaluka ita fa musodede bafa auri sila aitu da dani bapak ibu wa ibu tohi badeden dani fahania ande wa makau sino itaga Yesu bada ego itedede ena dani fahania sokeragi managa fa afek babange halau baba amai baba nurege turia Yesu ande dua fanahai Yesu bazorugo tobali fa omuso dededa dua i ombaka eba malalini era ba fa abele si boho ipatune ke dada amaina yaya de moroi bangabuas efa lafitu irugi ngabuas efa bulu asiwa amaina no masio bakezo aya
Yesu ande ama ina notohena iombaka kerani fahenia. Notohena iombaka kerani fahenia. Adi ada ena alu adanya ni fotei pamalalini era-eraan. Ena alu ani fotei famohongi baba auri. Da. Ena alua wa malalini era-era, ena alua wa mohongi fauri. Ena tola falu kanda uga bange fahore ande. Heo tola falu ka ita bange fahore basi so bade Yesu Kristo ande. Bada ta beretai ke baba maema ya ia ama ina iwa bada ba Yerusalema. Adi gelwahania bapai. Otarai bungambat uwa ama ina. Abena lumale dania bada nebe. Bada dania alua geni fotei famalalini era-era. Zaya gele baba malua baniha. Na lega uwa wotarai baba malua moroi babu ngamat. Mulai ge babu ngamat ba ona ofeta ia dania baniha satu. Da dania ama ina na soba malalini era-era ande. Dan iwania bahale wazinenge ande faza telu ngawasi felezi wa ama ina haywe bada. Imane ande mi falali ni gira erami ba mi fuli ami baba beta horemi ena alua gete wa haudede na ine hege ita lo walani ada go ite de pada ama ina ena ya ita ande ni hasino samati ke Yesu Kristo. Ena aluani fotei famalalini era-era. Famohong ni de ama ina. Bani hasiso dan ia sama lua famalalini era-era. Mani hasino famohong ni ama ina. Bada dan ia malaga ke daba ohau de bayang malaga wa muso de irege inehene hege wa auri dalu malangi. Hadiam ber no alua ke daba malalini era-era banoso ke daba mohoni ya ita tu. Panahai Yesu bazorugo tobali fa umuso de deda telu ifa ema hom ba fa umuso deda. Ipatuna da Bapak Ibu bangabua silimabulu irugi ngabua silimabulu atu. Amaina no masio bakezo aya fatua le manaha Yesu Kristo Bapak Ibu bazorugo ba ifa ema hom bakera ni fahani da gehewisa ia wa omasi Bapak Ibu de Yesu fatua le mangamulia ke nama bazorugo ada ni falwani ifa ema hom nia kerani fahania da dania ni wa nia ba mareko faza fili ene ande ngawasi filizar fali mareko faza fili ene ngawasi filizi wa amanya hayo bada ba me alfa fawo kharazu aya bate fazawa ia miawa bazorugo badu madau ia bagambele lobalani amaina no masio bakazu aya meno ifahanda ni meno ifahobu ndani fahania ande Yesu ba irugi saai faluha ira wabalisa baheta ia bagotaluan di fahania amaina aheta ia bagotaluan dani fahania baginotean ba menola ila daira ni fahania hadiza luakhir amaina bala fuli ira ba Yerusalema ba omuso sibai dedera iregelete bulu ira bagosali lo balangi baba nuno lo balangi da ege hewisa ia motivasi ndani fahania
Le tebule ira banomo lo balangi. Le tebule ira bagosali lo balangi. Baba nuno lo balangi. Baba arodede baba mati. Memang mati ira ke Yesu anda. Anda ama ina dani wania bahaleu zinenge. Faja dua ngabua si fabula haywe bada ama ina. Iwa ba ma so ira bagosali. Le aifa hasambua dedera. La boto roti banomo misa. La tema gera bada ba omuso dedera ba atul. Anda ama ina no masu bakuzoaya. Padaro malilo balangi sino tabaso basino faihaga bazimakhane. Dai batohi badededa baso baboto badede kheda amaina. Moi dedede badaro malilo balangi ande khegu yaita samondrondo ngo amaina yaita sino banwazo aya he baba makau sino nitaga Yesus salahida sino banwania anda berada egai amaina noi taga Yesus makau baba aurida. Ada goi tedede data o ezamasi lo balani. Data o ezamasi Yesu baba aurida amaina. Meno fondege wa afekhe sino itaga Yesu salahida yaita sino banuan ia. Ai fada ama ina no masih bakuzoaya. Badaro malilo walangi ande ama ina ena alwa khedani fotei famalalini era. Ena alwa khedaba mohongi dede. Murai saife fuwa mata babani ha ande. Tabohong ni ita funalo walangi amanya. Meda endela dan ia. Baba mahobu efa aurizino banuan ia. Baba mahoru efa aurida. Kheda sino mamalalin era. Kheda sino mamohong ni ama ina. Da edania. Waya malaga harazaki sisekhi lo balangi. Waya malaga hom balalamo halewe. Ia malaga hom badaono ama ina. Hadia ni era sisekhi. Ba ifahobu lo balangi hadiam bere wano alua ba malalini era ba famohoni padud. Ai pada ama ina hadia zito bali tahali kheda baba matefa baba aurida daro malilo balangi ane. Ya ia da bapak ibu ya ita ane noni hakiriso ya ita ande noni fahobu lo balangi ya ita ande noni hasamati baya lete pulo ita babolo esemasi Yesu baba aurida amaina. Ni hasil tebule solo esemasi Yesu anda dania. Ada dani wania baba satu sitelu mege. Bada dania ifalua hobu nia lo balangi. Bada dani ifahobu lo balangi ba auritnia. Irege hobu da itema ianiha sino faluka fa musodada sino molo esemasi Yesu sino mame aurinia ni fatere Yesu da dania baniha le tebule ifahobu lo balangi ba aurinia iyadu ni tanu badede Luka pada 12 Eva ngabua si 12 si Eva bulas siwa imane badai bau fatenge bakhemini fabu unamagu ande baya ami basahono bambanua irege no te abele ami fabele ande moroi siawa irugi dae mangande ita sau hagelau lo balangi daro malime no tola mafunondongo panoma botohi ia idenadena tede madozi samondongo badozi samondongo taro malime basambuan dela hobu lo balangi baba mahobu faurira touga botohi badedera daro malime to Yesu batohuga ge botohi badede babe evatua tua kegenoniu sino mama ema ia khema iadu